Richard Muscat jaqra Għandi missjoni għalik 1981 u 1987. Ix-xandir tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa u t-trasferiment f'Ruma. Rakkont sħiħ mimli avventuri, riski u ċaħdiet. Sar-rebħa. Audiobook għal ġenerazzjoni ġdida. Qari koinvolġenti u li anqal mill-awtur tal-famuż djarju. Produzzjoni Net FM Studio, John Bruno. Introduzzjoni tal-kapitli, Carmen George. Dedika lil Joyce, Massimo, Mariano u Marco. Messaġġ minn Simon Busuttil, kap tal-Partit Nazzjonalista. Insettqu l-aqwa libertà, il-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni hi l-aktar libertà bażika fost il-libertajiet kollha. Meta l-bniedem ma jkollux il-kelma ħilsa, tkun f'ħabs tal-ideat, għax l-ideat jibqgħu f'moħħu u ma jkun jista' jaqsamhom ma' ħadd. Il-libertà tagħna tal-assoċjazzjoni, per eżempju, tiddependi fuq il-libertà tal-kelma. Ma nistgħux ninaqdu flimkien fl-ideat jekk l-ewwel ma nkunux saminihom u ddibattejnihom b'mod ħieles. Ma nistgħux nimxu il-qudiem f'kull ħaġa li rridu nagħmlu fid-demokrazija jekk qabel xejn ma jkollniex il-libertà li nesprimu ruħna ma' xulxin bl-aktar mod ħieles. Kemm importanti l-libertà tal-kelma joħroġ ukoll mill-fatt li gvernijiet antidemokratiċi u antiliberali l-ewwel ma jippruvaw jagħmlu hu fil-fatt li jxekklu l-kelma ħilsa. Dan hu li sar f'Malta wkoll fis-snin 70 u fl-ewwel snin ta' 80. Il-bniedem li joss il-libertà u d-demokrazija jeqfilhom lill gvernijiet awtokratiċi li jippruvaw jxekklulu l-libertà tal-kelma. Dan hu li għamlu dawk li kienu fil-Partit Nazzjonalista u fil-medja ħilsa Maltija f'dawk l-istess snin. Richard Muscat jippersonifikhom għax kien l-aktar wieħed li fis-snin 80 kien eżempju bħajtu stess tad-difiża importanti ħafna tal-libertà tal-espressjoni. Dan il-ktieb mhuwiex biss tifkira ta' dak li għaddew minnu Richard Muscat u l-familja tiegħu flimkien ma' Maltin u Għawċin biex erġajna ksibna l-libertà u d-demokrazija fl-1987. Dan il-ktieb isedda wkoll l-impenn tagħna favur il-libertà tal-espressjoni quddiem theddidiet ġodda għal din il-libertà bażika. Theddidiet xejn anqas insidjużi propju għax huma wkoll aktar sofistikati. Illum qed naraw li l-gvern tal-istess partit jerġa' jieħu kompletament f'idejh lix-xandir pubbliku li llum hu mmexxi direttament mill-Berġa ta' Kastilja. Qed naraw li l-gvern tal-istess partit jipprova jixtri lill-midja indipendenti u jekk ma jirnexxilux jeddida. Qed naraw li l-gvern tal-istess partit jeddet lill-oppożizzjoni milli taqdid mira billi titkellem ċarqi u żommu taħt skrutinju qawwi. Qed naraw li l-gvern tal-istess partit jipprova saħansitra jikkorrompi lill-midja indipendenti fil-każ issa notorju tal-korruzzjoni fuq livell internazzjonali fl-iskandlu tal-Panama li fih kien hemm involut ukoll attentat għax-xiri korrott ta' mezzi tal-midja indipendenti. Qed naraw li l-gvern tal-istess partit
ixerret l-idea autokratika li l-medja indipendenti edha hemm biex tfaħru u biex ixxandar il-gideb li jitmaħħa. Dmir il-medja ħilsa u propju il-maqlub li tiddefendi l-aqwa libertà li l-libertà tal-espressjoni u li żżomm taħt skrutinju qawwi lil min ikollu l-poter fidejh għax il-poter hu tan-nies u biss misluf lill-gvernijiet u l-gvern m'għandux jabbuża minnu. Dan il-ktieb li għandek fidejk ma jfakkarniex biss f'dak li ġara fil-passat u f'dak li għamel Richard Muscat u l-kollaboraturi tiegħu, imma jsedda wkoll l-impenn kbir tagħna biex lil pajjiżna natuh il-libertà l-aktar sħiħa u l-aktar bażika tal-espressjoni fis-sħuħija kollha tagħha. Simon Busuttil. Introduzzjoni. Il-qajt b'sens ta' doveru soddisfazzjon l-istedina ta' Richard Muscat biex nikteb 4 kelmiet ta' introduzzjoni għal din il-pubblikazzjoni. Is-sens ta' dover ġej mill-fatt li dan il-ktieb u rrakkonta episodju twil fil-ħajja ta' Richard u tal-familja tiegħu li jaf il-bidu tiegħu għal deċiżjoni li ħatjien f'Ottubru tal-1981. Kont tlabt lil Richard jidħol għal missjoni importanti li wassal il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista minn Sqallija fi żmien ta' diffikultajiet politiċi kbar f'pajjiżna. Iżda għandi u konsens kbir ta' soddisfazzjon. Il-qarrej żgur japprezza l-lubija, is-sens tal-dedikazzjoni u l-impenn li wera Richard Muscat tul is-snin li kien kostret jgħaddi barra minn pajjiżu. Għandi soddisfazzjon li għamilt għażla tajba meta bdajt missjoni importanti lil Richard. Kont jien stess li ħajjart u wara insistejt li Richard għandu jippubblika d-djarju tiegħu. Deċiżjoni li rrakkomandajt malli qrajt xi ftit paġni tal-manuskritt snin ilu. Mill-ewwel irrealizzajt mhux biss l-akkuratezza ta' dak li kien irreġistra bil-miktub Richard meta l-istorja kienet qiegħda ssir, iżda apprezzajt l-importanza storika u d-dimensjoni umana ta' din il-ġrajja. Illum drajna bil-pluralizmu fix-xandir. Ma tlaħħax mal-istazzjonijiet lokali tar-radju u tat-televiżjoni. Kulħadd jgħid li jrid fl-akbar libertà. Il-qniepen kollha, anki dawk l-aktar imġenġla, idoqqu t-tokki tagħhom. Iżda bejn l-1981 u l-1987, il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista kienet maħnuqa kważi għal kollox. Kien hemm ordni saħansitra biex ismi ma jissemmix fuq ix-xandir tal-Istat li ma kienx hemm ħliefu. Bilkemm titwemmen l-istorja rakkontata f'dan il-ktieb. Ir-rebħa ġiet bir-riżultat tal-elezzjoni proklamat fit-12 ta' Mejju tal-1987 u għada Richard Muscat irritorna Malta bħala ċittadin Malti ħieles, gburi bis-sem li kien ta' r-rebħa ta' pajjiżu u bid-dinjità ta' patriot. Ir-rebħa kienet ġiet sforz il-prinċipji li nemmnu fihom u akkost ta' sagrifiċċji personali. Fit-tnejn iddistingwa ruħu l-awtur ta' dan il-ktieb mimli b'rakkonti ta' momenti ta' entużjażmu eżaltanti kif ukoll boħrajn li jmissu livelli ta' disperazzjoni. Iżda Richard Muscat qatt ma abbanduna l-prinċipji u l-ideali li kien qed jaħdem għalihom minkejja li l-pis ta' sagrifiċċju kien għoddu se jafġu sakemm kull darba reġa' qam bl-entużjażmu ta' qabel. Dan id-djarju u xhieda wkoll tad-determinazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li ma qatax qalbu fiċ-ċirkustanzi diffiċli u għeleb id-diffikultajiet kollha, mhux lanqas dawk finanzjarji. Il-ktieb isemmi għadd ta' persuni bisimhom u ħafna oħrajn li l-kull taw is-sem siewi tagħhom, lil dawn kollha jixraq kull tifħir. Għalina l-koll li għexna dan ir-rakkont, din il-pubblikazzjoni ġibilna memorji sbieħ, kważi nostalġija għal dawk iż-żminijiet diffiċli, perikolużi u taqtih il-qalb iżda fl-istess ħin ta' glorja u ta' ferħ li jiġu mis-soddisfazzjon li tkun dejt dmirek. Nirakkomanda u nittama li dan il-ktieb jinqara minn kull min jixtieq ikun jaf il-verità tat-taqtija politika ta' snin 80. Edi Fenekadami, 15 ta' Marzu 1996. Politiċi tagħhom. Jien ukoll ħassejt il-ħtieġa li dan ir-rakkont naddeħ kollu lil qarrejja fġieħ is-sagrifiċċji li saru f'isem il-valuri minsuġin fil-konvenzjonijiet politiċi tiegħi u ta' tant oħrajn li kienu involuti kemm fi Sqallija
kif ukoll fl-istudios tal-Partit Nazzjonalista. Meta qed insemmi l-ħidma li saret fuq il-produzzjoni tal-programmi mill-istudios tal-Partit, nixtieq infakkar fi ħbieb bħal Manny Spiteri, Luis Portelli, Mario Ascione, L'Erica Alleja li ħallew din il-ħajja, u lil Charles Stroud, Austin Samud, Victor Camilleri, John Schranz, Paul De Maio Albanese u oħrajn li ħafna minnhom ma kontx nafhom, għax naturalment ma kontx naf li kull min kien b'xi mod involut. Iżda din il-kidba ma tidħolx f'dak li sar biex tħejjew il-produzzjonijiet. Kien hemm ukoll dawk li mingħajr ma qattu rew isimhom ħadu riski biex iwasslu l-video u l-audio cassettes bil-baħar jew bl-ajru b'mod li stajt inxandarhom mill-aktar fis fuq MTV Studiorama jew MTV Studio Master. U dan għamluh mingħajr qatt ma nqabdu mill-uffiċjali tad-dwana li kienu dejjem attenti għalihom u wassa tagħhom. Kienu jaslu li rapporti li l-uffiċjali tad-dwana kienu jagħmlu l-ħajja tal-passiġġieri infern, imma lil min kien iġib li l-materjal b'fisqallija qatt ma qabduh. Konna smart aktar minnhom. Issa qed nippubblika t-tieni edizzjoni ta' Għandi Missjoni Għalik. Din l-edizzjoni se tiġbor fiha id-djarju tal-1982 u dak tal-1983 kif kien sar diġà fl-ewwel edizzjoni. Imma maż-żewġ djarji il-qarrej se jiltaqa' ma' rakkonti ġodda konnessi ma' snin ta' Ruma u se jsib ukoll materjal ieħor ta' interess qawwi bħal dak tal-battalja legali u tal-attakki fil-Parlament fil-konfront tax-Xandir u fil-konfront tiegħi personalment. U qed nagħlaq ir-rakkont din id-darba bir-rebħa tal-Partit Nazzjonalista fl-1987 li qaċtet il-ktajjen biex nibdew ngħixu fil-libertà u li fissret ukoll ir-ritorn tiegħi bħala ċittadin liberu. L-episodji kollha li qed nirrakkonta f'din l-edizzjoni flimkien jiffurmaw kwadru sħiħ fil-kuntest tal-istorja. Wara din id-daħla għall-edizzjoni 2016 qiegħed nippubblika sensiela ta' artikoli u riflessjonijiet ta' awturi u personaġġi ewlenin li joġobhom jikkumentaw dwar il-pubblikazzjoni tal-ewwel edizzjoni ta' 20 sena ilu. Dan qed nagħmlu biex nuri l-apprezzament tiegħi lil dawk li b'kidbithom u rew sensibilità lejn l-esperjenzi umani u politiċi li għaddejt minnhom jien. U l-ħsieb tiegħi wkoll li dan il-kapitlu ta' xqalu dwar l-ewwel edizzjoni tal-ktieb jgħin idaħħal lil qarrejja fl-atmosfera storika u jqanqal fihom aktar interess. Il-fatt li qed nippubblika dan il-ktieb feluq il-35 sena tax-Xandir mir-Raguża jagħtini l-unur u l-pjaċir li ninkludi f'din il-pubblikazzjoni il-messaġġ ta' Simon Busuttil, kap attwali tal-Partit Nazzjonalista. Richard Muscat. X'qalu dwar l-edizzjoni tal-1996 ta' Għandi Missjoni Għalik. Hawn qiegħed nippreżenta kidbiet u kwotazzjonijiet minn awturi magħrufin li kkummentaw dwar l-ewwel edizzjoni tal-ktieb Għandi Missjoni Għalik li kienet ippubblikata fl-1996. Il-kummenti saru kemm dwar il-pubblikazzjoni kif ukoll dwar l-istorja li l-ktieb jirrakkonta. Mhix l-intenzjoni tiegħi li nippubblika ittri ta' ammiraturi jew ħbieb mill-mijiet li rċevejt, lanqas m'għandi fi ħsibi li nipproduċi intervisti twal li tajt lill-ġurnali dwar l-istorja tax-Xandir tal-Partit Misqallija. Ma rridx li dawn jiġu interpretati bħala qari ta' xi fan mail, iżda għażilt ftit mill-kitbiet ta' awturi esperti li bil-ġudizzju awtorevoli tagħhom u rew apprezzament għal valur storiku u fl-istess ħin uman
li dan il-ktieb irid iwassal lill-qarrejja. Henry Frendo fl-ewwel ta' Ġunju 1987. Richard, kemmtej blaġla biex ngħidlek kemm ħadd gost bl-aħbar li rritornajt f'pajjiżna u li ntlaqajt hekk tajjeb mill-poplu. Fil-kuntest tal-esperjenzi li kellek, int iżjed minn ħadd ieħor u fil-kuntest tal-korrispondenza ta' bejnietna, dan kien ta' bilħaq mument mill-istoriċità għal dawk li jifhmu x'inhi storja. Lino Spiteri fil-Gazzetta It-Torċa ta' 3 ta' Marzu 1993. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni snin ilu kellu l-istess għażla. Ataħħa li jmur ixandar minn Sqallija. Kellu l-mezzi, sab il-ħbieb. Kellu ukoll il-Richard Muscat li b'kuraġġ kbir ma rimexxi l-istazzjon tan-nazzjonalisti li minn Sqallija kien ixandar għal Malta. Richard kien spiċċa bata u nqis li dik hi teba' fil-rekord soċjalista. Mill-ftit li sirt naf lil Richard f'din l-aħħar sena, nammiraħ li meta tqis kemm kellu jdum barra minn artu ma tħassarx u baqa' bniedem ta' onur. Editorjal Tbatija bla bżonn. In-Nazzjon tagħna tal-4 ta' Marzu 1993. Illum id-dbatija ta' Richard Muscat tidher fid-dawl li xirqilha. Jiġifieri dbatija bla bżonn kaġunata minn min rid jikkontrolla l-imħuħ u d-destin tagħna lkoll. Illum l-istess partit qed jibbenefika minn dak li bata għalih Richard. Jalla l-ammissjoni sinċira ta' Lino Spiteri, esponent ewlieni laburista, tispira lil dawk kollha fil-maċina li għadhom ma jridux jammettu li żbaljaw. Oliver Friġġieri fit-12 ta' Diċembru 1995. Rich, ma nfissirlekx kemm ħadd pjaċir li smajt leħnek. U kienet xewqa tiegħi li nkellmek minn żmien ilu wara dawn is-snin ta' firda. Minkejja kollox u minkejja li nifhem x'tista' tħoss u għalkemm dan jista' jidher bħala d-diskors tiegħi fuq pultruna, kif jgħidu, naħseb li nista' ngħir ftit għalik wara kollox għal din l-esperjenza tiegħek f'Ruma. Forsi m'hemm imkien isbaħ mid-dar u din tiegħek istorja fiha nfisha li għandha tinkiteb xi darba. Iżda kollox jiddependi mid-dinja ta' ġewwa u tagħtini l-impressjoni li inti moralment f'saħħtek biżżejjed biex tilqa' bħalma lqajt sa issa l-isfida taż-żmien. Kontrakurrent minn Mario Azzoppardi. In-Nazzjon tagħna tas-6 ta' Mejju 1996. Il-volum tad-dissidenza li qed jippubblika Richard Muscat ingħata t-titolu Għandi missjoni għalik. Missjoni mhix logħba, ma tagħmilx kapital mill-fehma li ġeneralment il-bnedmin jippreferu jemminu l-ħażin dwar l-oħrajn u li għalhekk min jitfattajn għandu l-garanzija li bil-fors se jċappas. Il-kelma missjoni għad għandha ħoss ideoloġiku, etiku, kreattiv, solidali, liberatorju. Minn Sqallija fejn bata ħafna, Richard Muscat kiteb lil Martu Joyce u kwota la strofa mit-talb fil-ħabs ta' Dietrich Bonhoeffer. Daring to do what is right, not what fancy may tell you, valiantly grasping occasions, not cravenly doubting, freedom comes only through deeds. Go out to the storm and the action. Freedom, exultant, will welcome your spirit with joy. U Richard Muscat joħloq il-metafora dwaru nnifsu. Raġel politiku li l-kelma missjoni tinstigaħ. Jgħid li meta qed tiċċaħadlu l-libertà,
iħossu maqful barra. Il-frotta projbita, aktar ma tkun projbita bla raġuni, aktar tħossa misruqa minnek u allura aktar tkun trida. U propju minħabba dawn is-sentimenti jistqar Muscat li t-turufnat, jinżillu għasel il-klim ta' min ġarrab ferm aktar minnu. Għandi missjoni għalik għandu jinqara bħala manifest kontra l-politika intiża bħala loba koerziva, partitarja, jewar statali. Mission Erie, The Malta Independent on Sunday, ta' 12 ta' Mejju 1996. Mr. Muscat will today officially release a book on his experiences in Sicily. It makes interesting reading, not just because it sheds light on a very obscure part of the country's recent political history, but also because it gives an insight into how political parties work. Reading the book will reveal that Mr. Muscat was not only given a tough time by Mr. Mintov's men, but also by the party he believed in and was determined to see in power. Mr. Muscat admits that he felt neglected not only when in Malta, but when he was going through big sacrifices to keep the radio going from Sicily. He returned home to a hero's welcome after 1987 general election. Probably a very small section of the immense crowd that accompanied him from Luqa airport to Castile really knew what Mr. Muscat had been going through. And probably the few who could have known preferred to forget. Mr. Muscat would soon realize that his mission overseas was smoother than the one he was about to undergo. Such is life. Peter Saracinon-Glott fit-tnedija tal-ktib fl-Azzad fit-13 ta' Mejju 1996. Il-ktib Għandi missjoni għalik ma feħx interpretazzjoni ta' ġrajja u aktar dossier li jirrappreżentalna dokumentazzjoni u jħalli l-interpretazzjoni u l-valutazzjoni ta' dik id-dokumentazzjoni għalina l-qarrejja. X'aktarx li anke dawk minna li kienu qed isegwu lil Richard Muscat mill-qrib ma kienux japprezzaw id-diffikultà tal-operazzjoni li wettaq u li hi deskritta f'dan il-ktieb. Ħafna jiftakru li anke meta l-Partit Nazzjonalista kien applika biex ikollu liċenzja r-radju, Mintov kien qal li ma weġibx għal dik it-talba għax ħasiba ċajta. Tant kien qisu impossibbli għal kapaċità tal-partit li jipproduċi radju hawn Malta. Mintov staġeb meta fil-fatt ir-radju beda jiffunzjona minn sqallija. Imma mbagħad staġeb wisq aktar meta attwalment beda jsir ix-xandir televiżiv ukoll. Fil-ktieb jissemma li Mintov kien qal li fi Sqallija il-Partit Nazzjonalista kellu stazzjon xi 4 darbit akbar minn dak li konna nafu Malta. Jien li mort fil-post u rajt l-istazzjon nista' nagħti xhieda ta' kemm l-affarijiet kienu differenti minn hekk. U l-ktieb kompla urini li d-diffikultajiet jiltaqa' magħhom Richard biex jagħmel ix-xandir possibbli kienu saħansitra akbar minn dawk li stajt nara jien meta kont ħdejh. Kien jirringrazzja lill-Provvidenza u jitassew ħaġa mirakoluża kif saru dawk ix-xandiriet. Il-parti ċentrali tal-ktieb hi djarju, mhux lista ta' memorji, għax dan mhux ktib ta' memorji, imma xhieda ta' dak li kiteb dak il-ħin stess li ħasbu, spontanjament, kif ħass mingħajr ma qatt jaħseb fl-ortografija u fis-sintassi. Kollox jagħmel minn dan id-djarju rakkont ta' bilħaq kommoventi. Ma tistax tibqa' passiv quddiem il-karba ta' Richard għal flus li mhux dejjem waslulu fil-ħin. Mal-ħin il-karba tiegħu saret ritornell
u l-ħsieb tan-nuqqas tal-flus sar għalih ossessiv. Hekk kif għaddej bir-rakkont, permezz tad-djarju, jikber mal-ħin is-sentiment tan-nuqqas tal-familja. Isem Joyce jibda jirrikorri aktar ta' spiss u l-qarrej jibda jħoss li qiegħda volontarjament timbena sitwazzjoni bħal dik li tipprevali fl-istati totalitarji fejn id-dittatur lill-edewa tiegħu jiżolhom. Dawn huma t-teknika u t-tattika li jużaw id-dittaturi biex li l-edewa tagħhom iġeluhom jitilfu l-ekwilibrju. U hawnhekk insibu dokumentazzjoni sottili ta' kif dan il-proċess kien qiegħed iseħħ. Richard iħossu dejjem aktar minsi, imġenneb, imwarrab. Issa mhux biss minħabba l-intolleranza tal-gvern, imma anki kif kien qed iħoss hu mill-partit tiegħu stess. U jiftakar Fedi jew Lewis u jaqret li jinsewħ. Ma ċempilx ċardan igemgem, evidentement f'dik is-sitwazzjoni kien il-ħin kollu jirrifletti u dan kien jagħmlu b'intensità dejjem aktar distinta. Dini kwalità umana u dini l-aktar ħaġa prezzjuża li toħroġ minn dan id-djarju. Meta kont qed naqra dan il-ktieb djarju, ftakart li jien kelli parti żgħira fl-istorja ta' Richard. Parti ta' komparsa, b'ebda mod parti ta' protagonist, għaliex ir-rwol tiegħi kien li nżur lil Richard biex inwassallu sinjali ta' solidarjetà u biex inservi f'ċerti każi bħala l-portavuċi tal-Kap jew ta' Lewis. Dan qiegħed insemmih għaliex verament kien l-abbuż ta' dritt uman. Kien it-trattament inuman fil-konfront ta' Richard li ġelni nħoss li ma kellix għażla ħalif li nipprova nagħmel dak il-ftit li stajt biex din is-sitwazzjoni inumana possibilment intemm. Richard kemm il-darba jgħid li l-kap kien qed jgħidlu biex ma jiġix lura minħabba l-inkolumità personali tiegħu. Incidentalment nista' ngħid li l-messaġġ li kont qed inġib kien li Richard kien qed jgħid ħalli niġi lura Malta, ħallihom jarrestawni, ħallihom isawtuni, imma ma rridx nibqa' aktar hawn. Irrid nerġa' ningħaqad mal-familja. It-tweġiba li kien dejjem jieħu kienet le tiġix. Kien diffiċli ħafna anki dak il-mument biex wieħed ifhem eżattament x'kienu l-kundizzjonijiet li kienu qed jiġru f'pajjiżna. Konna f'sitwazzjoni fejn nies għand il-pulizija nqatlu bid-daqqiet ta' sieq u fejn ħafna ssawtu. Dan kien it-trattament li seta' jistenna Richard li kieku rifes f'pajjiżu qabel il-waqt. U dan ovvjament ma joħroġ mill-ktieb għaliex il-ktieb u rakkont mill-perspettiva ta' Richard u dawk l-affarijiet li kienu qed jiġru hawnhekk ma daħlux fir-rakkont tiegħu b'esperjenza diretta. U nnifsu kien ansjuż biex ikun jaf ta' bilħaq x'kien qiegħed jiġri. Imma ma kienx qed jirrealizza u stess kemm is-sitwazzjoni kienet ħżienet f'dak il-perjodu bejn l-elezzjoni u meta u kien qed jagħmel dan it-tip ta' diskors. Jibda meta il-kap qallu għandi missjoni għalik. Min jaqra dan il-ktib ma jifhimx għaliex il-kap verament għażel lil Richard. Pjuttost jieħu impressjoni falsa. Dan għaliex fil-bidu Richard jgħid. Fil-kampanja elettorali ma kienu tawni l-ebda sem. Donnu allura li anki Richard stess kien issuspetta li l-kap kien qed jagħtih xi ħaġa x'jagħmel biex kif jgħidu ikun taħ xi ħaġa. Nista' naċċertakom li ma kienx hekk. X'ma jidirx f'dan il-ktieb u ngħidu aħna ix-xogħol li kien għamel Richard fl-Akkademja l-Iżvilupp ta' Ambjent Demokratiku, l-Azzad. Jien kont naf sewwa ħafna x'kien kapaċi jagħmel Richard għaliex kont involut f'dik l-iskola politika mill-bidunet. Mela dwar il-ħila ta' Richard qatt ħadd ma kellu dubi.
Imma konna nkwetati xorta waħda, għaliex Richard kien qed jintalab jissagrifika karriera, pożizzjoni soda maċ-ċivil biex jidħol f'qasam estremament riskjuż. Għaliex riskjuż? L-ewwel nett għaliex il-proġett tal-Għażad bħala ċentru ta' studji politiċi ibniedi sena qabel minn ċensu ta' Bone kien għal kollox ġdid u allura kien żgur li se jkollu ċerti insidi. U t-tieni għaliex il-klima li kienet tirrenja fil-pajjiż kienet deċiżament ostili. Kien hemm il-ħtieġa ta' persuna dedikata bisħieħ lejn il-pajjiż biex tidħol għall-inkariku fuq bażi full-time. Persuna li kellha titlaq ix-xogħol fiss u sigur li kellha biex terfa' fuq spalleja r-riskji kollha involuti fil-proġett. Ħafna drabi u f'diversi ċirkostanzi, Richard kien laqqab b'suċċess l-abbiltà politika ma l-abbiltà pubbliċitarja u tar-relazzjonijiet pubbliċi. U meta jidħass li Richard kien il-bniedem li seta' jaqdi l-missjoni tax-xandir Misqallija, kien jaf tajjeb li kien qiegħed iserraħ fuq spallejn wisgħin. Waqt li Richard kien f'Ragusa, kien hemm problema li kienet tolqot lill-Għażad direttament. Kienet is-sitwazzjoni li kienet se twassal għat-tfassil tal-liġi dwar l-intħil barrani li għal Richard kienet ta' inkwit kbir. Imma kien hemm ukoll ħwejjeġ oħrajn li kienu jkidduh waqt li kien Sqallija bħal ngħidu aħna il-problema tal-flus. Hemm episodju meta mar iżuru John Dalli li kien inkwetat dwar kemm kienet qed tiswa finanzjarjament l-operazzjoni tax-xandir. John qal lil Richard li l-partit ma kellux flus għal dan u r-reazzjoni ta' Richard f'dik is-sitwazzjoni kienet kważi ta' offiża. Mill-ġdid irrakkonta Richard u mill-perspettiva tiegħu li ma setax direttament imiss il-pols tal-qagħda serja li kienet evolvit f'pajjiżna. Ma kienx jaf verament x'kien qed jiġri fix-xaqliba l-oħra tax-xmara. Fl-aħħar, bħala studjuż tal-ħajja politika, insostni li għandi missjoni għalik i pubblikazzjoni li titfa' dawl fuq kif jinħadmu l-affarijiet f'partit politiku. Għalhekk ukoll dan il-ktieb u dokument ta' interess storiku kbir. Romer's Column, Possible but Made Impossible, fil-Gazzetta di Sunday Times, ta' 19 ta' Mejju 1996. Give or take a couple of thousands, 70,000 Maltese youngsters were not yet born when a certain Richard Muscat, as Maltese as they are, agreed to a bizarre request from the leader of the political party. Will you pack your bags and go to Sicily? I need you to set up a radio and television station to beam the message of the Nationalist Party to Malta. In his mid-30s, Richard Muscat set sail for Ragusa, and on that beachhead established the Nationalist Party's foothold in broadcasting, Studiorama sound and Studio Master sight. He soon discovered that as a direct consequence of his sallying forth was that he had become persona non grata for the Maltese prime ministers of the day, Dom Mintoff and later Carmenu Mifsud Bonnici. He could not easily return to Malta. Let us be blunt. He could not return to Malta and to his family had he wanted to. This was 1981, before those 70,000 Maltese youngsters were born. Elections were in the air. It was hoped that the Nationalist Party would win, and Mr. Muscat could return to some sort of hero's welcome the moment the result was announced. On 19 December, Mintoff formed his third government after the majority of voters had voted him out. It was a mathematical quirk that was to haunt him for the following 5 years, but not enough to persuade him
to concede that the victory he had claimed had been a defeat. His government, first under his leadership, then under that of his successor, hung on till May 1987, when there was no time left to hang to anything. Carmenu Mifsud Bonnici was bundled out of office. Edifene Kadami inherited a country in disarray. 6 years later, Richard Muscat could return to his hero's welcome. But what on earth, readers aged 20 may well ask, possessed the men to go to Ragusa to broadcast, of all things? The simple and compelling answer is that in 1981, the local state television and radio stations had become the sole mouthpiece of Mintov's government. Edifene Kadami, then leader of the opposition, could not even be referred to by name. He asked for permission to operate a radio station, and Domintov was to utter and regret that famous and unfortunate remark he made. The request had to be a joke. The Nationalist Party had no means, apart from mass meetings and the newspaper, to get its message across. The state stations were socialist properties. So Richard Muscat was asked to broadcast the party's message. There was, about the operation, a marvelous sense of adventure. Getting tapes and cassettes abroad to beam their contents back to Malta was an undertaking that never lacked in thrills and imagination. Nappies, baked macaroni stuffed with mince and tapes, baby powder bottles packed with cash. Here was a situation tailor-made for the creative, and in this case, honest smuggler. Money had, somehow, to be sent to Richard Muscat to run a station, a van at one time, media on wheels. Mintov, meantime, was doing his nut and everything else in his power to prevent the broadcasts reaching Malta. He jumped them. Italian technicians were hired for the job. He hurled threats at the Italians and promised hell if that country's government did not wind the station down. 10 months later, that country's government did. Perhaps it is wrong to treat this obscene matter in a humorous vein. Perhaps one should not lightly write off an event that so deformed the country's political process. Perhaps one should recall the traumas of those days with a more somber, measured choice of words. Perhaps. But youngsters may be more scandalized if the telling of an awful story is less dramatically rendered. Perhaps those of us who may have forgotten what it was like will remember better if a memory is not too cruelly recalled. This piece is, in effect, a tribute to a brave man who did his country a service then and did us another service now by putting it down, warts and all, and dear God the warts, in a book that was published last Monday, 9 years to the day after Richard Muscat's return. Andi missioni għalik, that was how Edifene Kadami put it to Richard Muscat in 1981. I have a mission for you, he told him. 3 days later, the man was in Ragusa, working out how best to serve his country and his party. Old man, it is said, forget. Some of us, not that old, have already done so, of course, and there are some who should know better, who think that is far worse than the fate of not having one's liberty to be heard. The present leader of the Maltese government, Alfred Sand, even says he does not wish to think about the past. But then he wouldn't, would he,
It is doubtful whether Richard Muscat will ever forget, and he was right to remind us all. It was, after all, a strange episode in his life and ours. The party now in opposition behaved in such an undemocratic manner that a youngish married Maltese man had to say goodbye to all that he had. His wife and family eventually joined him in what was very much exile, and to wait 6 years before he set foot in Malta again. In retrospect, of course, it was one of Mintoff's less funny jokes, but how his colleagues hooted themselves when he cracked it. Amazingly, it seems to improve with telling. His inheritors all but disclaim it. It is now his victim who cracks it best, that unfunny joke which amused Mr. Mintoff so, and set the tone for the Nationalist Party's victory in 1987, 1992, and 1996 or 1997. P.S. Where was Alfred Sand during the Muscat saga? Il-mixja għat-tela minn Henry Frendo fil-ġurnal In-Nazzjon Tagħna tal-21 ta' Mejju 1996. Għandi missjoni għalik u dokument politiku storiku. Ifakkar, jevoka u jippenetra żmien ta' biża' u xhieda ta' reżistenza għal żmien bħal dak, żmien ta' sofferenzi indiskutibbli għal min kien lest jiġġieled il-ġlieda għal-libertà. Muscat jikkwota lil Sandro Pertini, antifaxxista, li fehem tajjeb il-messaġġ li għalih f'dik il-ħabta ikkommetta ruħu l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni. Non usate la violenza per far prevalere le vostre ragioni o opinioni. Non armate la vostra mano, ma armate il vostro animo di una fede sicura che abbia a fondamento la libertà. Pertini ftaħar li ju ma għamilx li żball li jittradixxi l-libertà u d-demokrazija. Qal, quando la libertà è perduta, tutto è perduto. Quindi come ieri, oggi è sempre resistenza. Ekku kol kien jgħallem Erik Mizzi, resistere, resistere, resistere. L-eżempju li ta' Pertini fil-ġlida antifaxxista ġustament serva tajjeb lil Partit Nazzjonalista u lil Richard Muscat f'dik l-istess samla ta' ġlida fis-snin 80. Jien niftakarhom dawk ix-xandiriet ta' Richard Misqallija kienu bħal nifs taħt l-ilma, bħal xema fid-dlam ċappa, bħal sospir mirakolus fuq sodda tal-mewt, bħal afsa tal-id fis-solitudni, bħal ritorn tal-iben imbiet fid-dar ta' missieru, bħal ossiġenu għall-azmatiku, bħal injezzjoni tal-penicillina kontra l-infezzjoni. Fissru bieb jinfetaħ f'ċella mimlija nemus, iżanżan, madwar barmil blawrina fil-kwartieri tal-pulizija. Fissru ken taħt ħajt tas-sejjieħ kontra l-gas ta' dmu. Fissru tħaxkina mal-antiporta mbexqa fil-ħarba mill-balal tal-Pulizija Soċjalista fit-toroq dojoq tar-Rabat. Fissru bala vostri minn bejt ta' kazina assedjat, lest tal-ħruq. Fissru id-dinjità u t-tama ta' poplu ċivili kontra l-barbarizmi primordjali tal-fnik, imbiċċra bid-dem ċarċar f'xi triq jew ma' xi gallerija. One Man's Mission minn Lawrence Mizzi fil-Gazzetta The Sunday Times ta' 2 ta' Ġunju 1996. Għandi missjoni għalik is a powerful, moving account of one man's dedication to a cause. The book is based on a diary the author meticulously kept between January 1982 and October 1983. In it, Richard Muscat bears his soul
as few writers must have done. The sheer frankness with which he records events and describes people is truly remarkable. No attempt seems to have been made to delete names or to retouch or alter words and phrases he must have written down in moments of great anger, doubt, or frustration. He did not mince his words when he felt hurt or when he realized that so many of his sacrifices were made in vain and at times even went unnoticed. Muscat's great sensitivity comes out clearly in the diary, particularly when he writes about Azad and his family, which is often. He worried a great deal about the children whom he greatly missed, much more, it seems, than they did him. And this added to his misery. His unflinching loyalty to his party, and especially to its leader, is another quality which emerges from his writings. Even when he felt sore about some line of action adopted by the party, he remained steadfast in his principles. And he never for a moment lost faith in Dr. Fenech Adami's ability to finally lead the people to victory. The book makes sad, even if compulsive reading. In this tiny island of ours, where differences which exist, be they political, parochial, or otherwise, are only skin deep, the events which led to the writing of this book should never have been allowed to happen or take the turn they did. At the end of the hostilities, there were definitely no victors, only victims, with perhaps the biggest victim being national unity. Here's hoping that Andi Missioni Alik will go some way towards ensuring that the tragic mistakes of the not-too-distant past will never, ever be repeated. Politics and Literature minn Peter Serrachinon Glott fil-Gazzetta di Malta Independent on Sunday ta' 19 ta' Settembru 1996. The leader of the opposition has recently had occasion to remind the Minister of Social Development of the precise circumstances when the latter appeared as an actor in a university farce written by the former Dr. Sant, remarked how times had changed. Others may, on the contrary, have been more struck by the aspects which have not changed. I myself was provoked to wonder again at the strange interfaces between politics and aesthetics. In some cases, which need not be exemplified by name, the politician and the poet seem to combine in the same person in the manner of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. In others, in Mr. Lino Spiteri, for instance, they go together in a most homogeneous fashion. His fictional matter expresses his concerns, and his style betrays the same semi-frustrated astuteness of the somewhat off-centered but never off-course politician. Yet another set of politicians have sought to compartmentalize their writings even less into separate literary genres. Indeed, sometimes these writings appear to provide a rich field of exploration to the psychoanalyst. Recently, a psychology student at the university produced a study of the length of pauses in the recorded speeches of some leading figures on the local scene. Her analysis seems to bear out the view that silence is not only just as sizable, but also just as various as spoken sound in political as in other kinds of human communication. Of course, many have imitated, but none can match Mr. Mintoff in this regard.
Perhaps one of the most interesting literary documents with a political flavor to have been published fairly recently in Malta is Richard Muscat's Undimissioni Għalik. For me, the main reason for its aesthetic interest is constituted by the large number of subtle threads of complex irony with which it is interwoven. For instance, at one point, Muscat recounts what on the face of it sounds just like a silly anecdote. On one of his frequent phone calls to Malta, as practically the sole contribution from his side, he kept repeating, "Kollox sew, kollox sew." A Sicilian girl, who was in the room, asked him curiously, why Colosseo was the key word in his response to Malta. Of course, the irony is that practically nothing was all right in what Richard was being told about Malta, and that indeed it was increasingly becoming for him an arena where rapacious appetites were being cultivated to devour him immediately should he venture to return. The unconscious bilingual pun brings out the deep and dark counterpoint between appearance and reality in Richard's situation, as only an unintended joke can. It is not only in such accidental flashes that the aesthetic dimension of irony comes out. It is in the very structure of the book. Probably the author was as inattentive to what he was doing as most readers remain after perusing it. There is a very sharp contrast between the styles of the first and last parts of the book and the central part. In fact, they belong to quite distinct literary genres. The first is a memoir, that is, recounting, much later in time, of events in which the writer played a part, enriched with the understanding of hindsight, and in this case, with a largely happy ending, which has the force of almost turning a tragic tale into a comedy. On the other hand, the central part is a diary, that is, a series of notes scribbled down day by day as the events were taking place. The contrast between the two genres is great. On the one hand, there is a rounded up and rationalized character of the memoir. Here, the equanimity of judgment is reflected in the fullness and balance of word order, sentence structure, and overall serenity. On the other hand, there is the increasingly fragmentary and disjointed nature of the diary entries. Here, a tendency to lose grammar and lax syntax seems to reflect the constant inner questioning as to whether the world, inclusive of friends as well as enemies, was crazy, or whether it was the writer who was on the way to insanity. It should be noted that, of course, both memoirs and diary, as literary genres, have one basic feature in common. In both, the writer's eye is central, but Muscat's centaur-like amalgam of memoirs cum diary, unlike most of the examples of the two genres, but like two famous exceptional cases of diaries by two Sicilian writers, Brancati and Sciascia, is not quite eye-centered in the standard way. It was clearly not written at all to indulge in any introspective search after his own identity. On the contrary, the driving force behind the writing seems prompted by a blistering need to understand how such a quixotic phenomenon as his Sicilian adventure and his getting stuck like a swallow in an oil slick on the seashore, some kilometers away from Ragusa,
could have come about in a context which was not that of a nightmare or of a madhouse. Consequently, both in the memoirs and in the diary, despite the fact that both are species of autobiography from a literary point of view, sentences which are in the first-person grammatical form do not abound as much as is usual in the genre. The self does not assume the role of absolute protagonist. On the contrary, in the diary, whenever sentences which have I as their subject begin to cluster and multiply, it can be taken as a diagnostic signal of psychological danger. At such points, the writer himself seems to somehow realize, through the workings of some self-protective inner device, that he is facing temptation. Either that of self-mythization, as when he gets too deeply engrossed with Oriana Fallaci's Greek hero lover, or that of the lowering of self-criticism. Actually, however, and significantly, most of the I as subject passages are concerned with evocations of the past. They are remembering, rather than present perceiving, experiences and consequently relatively safe in a sanity-preserving perspective. The diary form enables the writer to convey in different ways three of the peculiar dimensions of the self-quizzical experience which he underwent, but which turns out to be of greater public than private significance. In the first place, there is the paradox constituted by a form of writing which is structured according to the passage of time, with the date as the title of each entry, and yet with the feeling that the passage of time may be ultimately insignificant, leading to a merely absurd conclusion too trivial to even count as history. It is almost impossible not to think of Ulysses in Calypso's cave. That experience, according to Homer, resulted in Ulysses feeling as if he got caught in a time warp. It is a feeling which arises naturally when idleness is enforced upon one, as it was in Ulysses, and then prolonged to such an extent that it seems as if it might last for infinity. It is true that Richard Muscat in Ragusa was not as idle as Ulysses was constrained to be under Calypso's spell. He read and reread books such as Fallaci's, to which reference has already been made, and such time-marked publications as newspapers and other periodicals. But even such clockbeat, evocative signposts were clearly not enough to restore the sensation of normal living, as is reflected in the continually flagging and sagging rhythms of Muscat's prose, which convey the lassitude and loss of the sense of time in a limbo-like mode of life. The essential, now greater, now lesser fragmentation of the diary text reflects precisely the second feeling induced by prolonged solitary exile, that of a more or less broken up world. Unlike the memoir part, the diary does not have any overall formal principle which guides the writer in organizing the narration of happenings and non-happenings, with the latter unfulfilled expectations, long waitings in vain, unanswered letters, etc., more abundant than the former, normally in function of a fixed goal to be sought. The fragmentation of the diary, with verbal tendrils and syntactical tentacles creeping and sprawling in all directions, provides the watery reflection in an
over-fluid prose composition of an Alice in Wonderland world in which goalposts are continually being pulled and pushed about, where every day and every night everything becomes more shifty and uncertain. Indeed, even the writers believe in sportsmanlike behavior as the corollary to a strongly ingrained passion for sports appears to be slowly poisoned by the disruptive and atomizing clawing and clutching of political division mongers. Thirdly, the diary, in its unprivatized form, becomes a remarkable locus where the personal and familial intersect with the public and the political. It seems indeed almost inevitable that in the situation of practically solitary exile in which Richard Muscat found himself in Sicily, his meditations on the powers that be should have come to be cast in diary form. As already noted, the main concern is not the recording of the writer's dialogue with himself as much as the filtering of external events through the individual sieve of the writer's consciousness. The diary form is practically the only genre in which political reflection can be conducted in conditions of spiritual autonomy and emotional loneliness of an extreme sort. Finally, it is striking that, according to Homer, it needed a quasi-supernatural deliverance for Ulysses to be stirred out of the stuporous situation on Calypso's island, in which he languishes at the beginning of the Odyssey. More precisely, it is the divine prompting of his son Telemachus to bestir himself in search of his father, which galvanizes Ulysses back to his normal patterns of life and cunning action. Again, it is not quite the same with Richard Muscat. But the diary form allows him to convey an otherwise scarcely obtainable perception of the extent to which family affection can sustain political action. In the end, it is only empathy with personal plight that enables uncertain human willpower to take the decisive step out of a festering impasse and resolve a long unsettled political dilemma. Imħallef Wallis Gulija, fl-4 ta' Frar 1997. Aziz Sur Muscat, għadni kif spiċċajt il-qari tal-ktib tiegħek għandi missjoni għalik. Xtaqt li nurik l-apprezzament tiegħi, xi ħaġa li nista' nagħmel issa li qrajt il-ktieb kollu. Ngħidlek prosit tassew minn qalbi. Rajt il-ktieb b'interess wis akbar minn l-emie priġjoni ta' Silvio Pellico li kont rajt bħala tfajjel. Għaliex hawnhekk kont qed niltaqa' ma' xi personaġġi u karattri li kont naf. U fimt mill-ewwel li dan il-ktieb kien qed jgħid il-verità kif kien jafa hu u f'ċirkustanzi li għexet il-ġenerazzjoni tiegħi u li minnhom kont maqtuħ għal kollox. Apprezzajt il-ktieb ukoll għaliex rajtu wara li kont iltqajt ma' xi wħud minn dawk iċ-ċirkustanzi fix-xogħol tiegħi bħala mħallef. Qed nirreferi partikolarment għal każ Gorla, fejn jien kont iddeċidejt li biċċa mill-liġi dwar l-intħil barrani kienet nulla. Ma għandi ebda dubju li dan il-ktieb se jibqa' landmark fil-letteratura Maltija. Nistqar li l-ktieb ħallini xi ftit diżappuntat, għax tul l-aħħar 100 paġna ħallini nifhem li kien se jispiċċa bir-ritorn tiegħek f'Malta. Iżda minflok spiċċa bit-trasferiment tiegħek f'Ruma għal xogħol ieħor, meta l-familja kellha tkun miegħek. Ir-ritratti li jidhru fil-ktieb huma sbieħ u magħżulin tajjeb, kollha rilevanti kemm jista' jkun. Xi inċidenti deskritti jaqtawlek nifsek
u jżommuk fuq ix-xwik bħal ngħidu aħna dak tar-raġel pastas tal-abita mobili. L-element politiku ma joqtolx l-element personali li jmiss il-qalb u jċaqlaq l-emozjoni u l-ħajja familjari tiegħek tirriżulta minn pinsellati ħfief u l-personalità tiegħek u tas-Sinjura Muscat jidhru kif jixraq u jindikaw l-eroizmu tal-personaġġi involuti. Il-Malti tiegħek hu mexxej, mażul tajjeb, imżewwaq, bla tqanżieħ mill-entraturi bl-Ingliż u bit-Taljan fid-djarju li jżidu l-awtentiċità tal-ġrajja tal-ktieb. L-istampa tal-ktieb ma tħalli xejn wieħed jixtieq. Il-ktieb hu nieqes minn żbalji tal-istampa li jweġġgħu lajn u li jnaqsu x-xewqa li l-ktieb jinqara minn kulħadd. Ngħidlek bla tlaqliq li kien jiddispjaċini li kieku ma kellix l-opportunità li naqra dan ix-xogħol tiegħek. Lewis Gallia fit-18 Ottubru 2011. Richard, kemm ħadd gost niftakar u nammira l-impenn, l-inventiva u l-ħila ta' networking eċċezzjonali li rnexxilek tinseġ ma' tant u tant nies f'din l-operazzjoni li xelet l-immaġinazzjoni tal-poplu kollu tagħna. Jien napprezza bil-kbir il-prezz li ħallastu inti u Joyce u wliedkom b'tant kuraġġ, b'tant imħabba l-Malta u b'tant perseveranza u fiduċja li jissewwa jasal biex jirbaħ żgur. Nimmissja bil-kbir is-sens ta' politika, viżjoni u valuri li xpurunawna f'waħda mill-aqwa battalja d-demokrazija tas-seklu l-ieħor. Gbur li kont miegħek mill-qrib f'din l-esperjenza li waslet biex fdiet lill-poplu tagħna. Għal Sinjor Richard Muscat, in omaggio e al merito. Poezija ta' Guido Vella Laurenti, 17 ta' Mejju 1987. Vorrei tosto conoscerti, ma sì subito di persona. Sei nobile, ricci caro, generoso, meriti una corona. D'allori e di Gaudio, nonché sublime gloria, sei stato un vero eroe, doman ce lo dirà la storia. Hai avuto acre esperienza di un crudel e lungo esilio, per atto di uomini reprobi, ma poi ti baciava l'ausilio del cielo, a cui noi tutti ricorremmo pregando il Signore, che ci liberasse da tiranni orbati di pietà e di amore. Tu sei adesso ridato commosso alla patria e alla famiglia, a mamma tua, a fratelli e a sorelle, e nulla più al mal somiglia. Lil-ħabib tiegħi Riċi. Poezija minn Ġużi Xiberras. Ħattart 5 Ottubru 1996. Ma ninsa qatt iż-żmien il-bot minn artek ta' meta Malta kienet imbikkija għax il-leħen ta' min kien qed ibati ma setax le jinstema fl-art Maltija. Int kont li ġejt imċaħħad kontra qalbek li tgħix bid-dritt fuq din l-art Maltija. Int ġejt miżmum li tiġi lura f'darek u sfajt li waħdek tgħix f'art barranija. Ejdli int, kemm il-jili għaddejt waħdek, taħseb, tinkwieta, xemles tal-ġejjini. Int rid li f'Malta tibqa' dejjem tidwi lajta il-poplu Malti irid jgħix ħieni. Qalbi titnikket meta jien niftakar li mhux barrani imma Malti bħali. Weġġalek qalbek firdek minn familtek u għamillek ħajtek mifnija bilali. Imma llum inti qed taqsam magħna l-ferħ, is-sliem u l-frott ta' tant batija. Ħabib, pajjiżna għandu bżonn ħidmietek biex jibqa' jgħix fis-sliem mingħajr mistħija. Daħla. Dan il-proġett jew aħjar din il-missjoni politika
kif kien sejħilha l-kap tal-partit Edi Fenikadami sa mill-bidunet, wara biċċar li ma kienx sempliċi proġett politiku fis-sens dejjaq tal-kelma, iżda kienu kol mimli valuri umani u tensjoni morali, ideali u prinċipji qawwijin. Saru ħafna xogħol u sagrifiċċji fis-silenzju. Saru fis-silenzju fis-sens li kienu impenjati ħafna ċittadini komuni li ħadmu mingħajr ma laqtu l-attenzjoni ta' ħadd. Ir-rwol ta' dawn kien li jżommu l-magna organizzattiva tiffunzjona b'mod dinamiku u produttiv. Kulħadd kellu għan wieħed, id-difiża tad-drittijiet tal-libertà li kienu medda. Jien kont il-mażul tal-partit fuq din il-missjoni. Tlaqt minn Malta bid-destinazzjoni ta' Ragusa nhar l-14 ta' Ottubru 1981. Ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, gerbu snin u ġejt lura f'pajjiżi bħala ċittadin liberu nhar 13 ta' Mejju 1987. L-għadda tar-rebħ elettorali vera meta Edi Fenikadami ċempilli ftit wara nofs il-lejl ta' 12 ta' Mejju u qalli: Riċi, issa qed inċempillek bħala Prim Ministru u tista' tiġi lura mal-ewwel ajruplan. Bqajt Malta għal ftit jiem u ritornajt definittivament flimkien ma' marti u wliedi fil-31 ta' Lulju 1987. Daqshekk domt barra minn pajjiżi b'konnessjoni ma' xandir tal-Partit Misqallija u b'konsegwenza tal-intolleranza tar-reġim soċjalista fil-konfront tiegħi personali bid-drittijiet b'kollox. Kien perjodu li fih bħal donnu żmien waqaf. Il-ħin ma jgħaddi qatt u jien kont waħdi fl-ewwel sentejn f'Ragusa maqut mal-familja l kważi 4 snin f'Ruma. Illum wara li għadda ċertu żmien qed nippreżenta dan il-volum u nħoss li għandi nirrispondi 3 mistoqsijiet qabel ma nistieden lil qarrej jkompli jqalleb il-paġni ta' ġewwa. Dawn il-mistoqsijiet huma: fiex jikkonsisti sewwa sew il-kontenut? Għaliex ktibtu? U għaliex qed jiġi pubblikat f'din il-forma? Ħalli nagħmel ħilti biex nagħti r-risposti fi ftit kliem. Prinċipalment dan hu djarju personali li żammejt fis-sentejn ta' Ragusa. Infatti d-djarju jieqaf fl-istil tiegħu hekk kif jien wasalt Ruma. Dan sempliċi raġuni li jien f'dan il-volum qed nirrakkonta biss il-ġrajja tax-xandir tal-partit li waqaf bit-tluq tiegħi minn Ragusa jew bil-maqlub jiena tlaqt għaliex il-proġett tax-xandir ma kienx issa aktar meħtieġ. Però hu fatt ukoll li jien ittrasferejt għal Ruma bit-komplija tal-missjoni politika li issa bidlet biss il-metodu u ċ-ċirkustanzi u speċjalment konsegwenza tat-teddid tal-inkolumità personali tiegħi kif kien f'Ragusa. Il-ktieb jiftaħ b'rakkont ta' dak li għaddejt minnu biex sar ix-xandir ta' qabel l-elezzjoni ta' Diċembru 1981. Jiġifieri is-sejħa li għamilli l-kap tal-partit. It-tħejjija u t-twaqqif tal-istazzjon tar-radju u dak tat-televiżjoni, ix-xandir tal-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u t-tmiem ta' din il-fażi elettorali li kienet karatterizzata b'tamiet kbar u bġirja entużjażmanti lejn dik li kellha tkun ir-rebħa li l-poplu kiseb iżda li kienet lilu misruqa. Imbagħad bdiet il-fażi tar-reżistenza, l-inċertezzi, it-taqtih il-qalb, is-sagrifiċċji, id-determinazzjoni kontra l-arroganza, l-għajta u l-ħalfa ta' poplu sħiħ favur il-libertà. Beda ix-xandir ta' reżistenza. Ġi siġillat l-impjant. Saret battalja legali kontra l-abbuż amministrattiv tal-awtoritajiet Taljani li ċedew r-rikattament fuq sħabu. U hawn jien intfajt nikteb b'regolarità daqs qatt qabel. Infexxejt fil-kidba. Din kienet kidba li fiha esprimejt dak li ħassejt dak il-ħin li ktibt in-noti fid-djarju tiegħi. Tkellimt permezz tal-kidba miegħi nnifsi għax dak kien l-aħjar mod li jserraħni f'moħħi u f'qalbi u fis-sentimenti li ħassejt. Irrakkontajt li l-nifsi fatti li ġraw lili u oħrajn li sirt naf bihom dwar il-ġrajja politika tal-Partit Nazzjonalista, tal-poplu Malti u tal-istess pajjiżna. Tajt sura dejjima fil-memorja lil dawk li ġew iżuruni bħala ħbieb.
Dan għamiltu għax tant apprezzajt il-ġest uman ta' solidarjetà tagħhom u li kien jinżil li jasel fil-momenti twal li fihom kont inħossni l-bot mill-lajn u allura ċan aktar għal-kumpanija tajba u ta' Wens. Kieku kelli nerġa' ngħaddi minn dik l-esperjenza llum wara l-konvenzjonijiet u twemmin fil-prinċipji dejjima, nerġa' nikkunsidra din il-kumpanija bħala element uman importanti biex inkun f'għada ħjar li nsedda u naffronta l-isfida. Dan id-djarju ma nqisux bħala volum ta' storja akademika, iżda fih valuri ta' storiċità qawwijin. Ma nistax ngħid lanqas li hija autobiografija kompluta, iżda ċert li mimli ansi bażat u ispirat minn elementi li esprimu dak li ħassejt jien personalment u kif għext il-ġrajja jiena stess. Insomma, ħassejt li kien hemm bżonn li nikteb, bżonn li ġim il-ġewwini tiegħi, kidba libera, autentika ta' liberazzjoni. Ċertament ma ktibx id-djarju tiegħi bil-ħsieb li jiġi pubblikat. Mela għaliex qed nippubblikah? L-ewwel nett kienet xewqa insistenti ta' ħafna li kienu viċin tiegħi jew li qraw xi partijiet żgħar mid-djarju b'mod konfidenzjali. Dawn kollha mbuttawni ħafna biex nippubblika. Fost dawn fuq quddiem-net insib lil kap tal-partit Edifen Kadami li ilu snin juri persistentement ix-xewqa li noħroġ din il-ġrajja għad-dawl tax-xemx. Dejjem qal li din il-ġrajja storika tagħmel ġieħ lil Partit Nazzjonalista li mexxa poplu sħiħ wara l-bandiera tiegħu fis-snin l-aktar kruċjali għad-difiża tad-drittijiet demokratiċi u dawk tal-libertà. Kienu wkoll ħbieb oħrajn li saħħu ħafna miegħi dwar il-pubblikazzjoni. Raġuni oħra favur il-pubblikazzjoni ta' din l-istorja hi r-rispett lejn dawk in-nazzjonalisti kollha li segwew ix-xandiriet bir-radju bit-televiżjoni minkejja diffikultajiet kultant tassew kbar minħabba reception ħażina. Il-kilba u l-aċċa l-vuċi bil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista kienu tant kbar li dawn iċ-ċittadini Maltin għamlu minn kollox biex isegwu x-xandir tal-istess messaġġ politiku li riedu għalihom. U b'rispett ukoll lejn dawk kollha li b'xi mod taw semhom minn wara l-kwinti. Sem importanti u rridu jafu x'ġara sewwa sew fi Sqallija biex il-Partit Nazzjonalista seta' u rnexxielu ixandar. Il-pubblikazzjoni tad-djarju tiegħi tfisser ukoll ġustizzja. Iva, għaliex intqal u inkiteb ħafna gideb u sar tawwiġ ta' fatti kontra dan ix-xandir u kontra tiegħi personalment. Saru akkużi ta' sew inġusti u gravi, bla skruplu u bla ma ġew konsidrati l-konsegwenzi ta' dik il-kampanja ostili u intolleranti. Dan iva jimmerita tweġiba biex inroddu s-sens tal-ġustizzja politika u fġieħ il-verità tal-fatti li għattrit id-dawwal il-kidba tal-istorja. Il-proġett tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista minn Ragusa kien tassew suġġett ta' kontroversja kbira u mimlija emozzjoni fl-istorja politika ta' Malta. L-istoriċi għad jiġġudikaw. Għall-avversarji politiċi kien ifisser sfida, kontradizzjoni, insubordinazzjoni għal monopolju. Minnaħa l-oħra għalina għal Partit Nazzjonalista għal poplu Malti fil-maġġoranza tiegħu kien sinjal ta' libertà, ta' liberazzjoni, ta' rivendikazzjoni ta' dritt mixħud, ta' reżistenza. Jiena ktibt. Personalment ma rrid noffendi lil ħadd, speċjalment fejn kont kritiku, ġili kritiku ibes. Ma nżommx f'qalbi la dak iż-żmien tal-qilla u aktar illum. Nittama li stess din il-ġrajja għalmitni ħafna affarijiet tal-ħajja u tal-konvivenza bejn il-bnedmin minkejja d-differenza fil-fema u fit-twemmin. Tallimt li għall-għoża tal-libertà valla pena kull sagrifiċċju għaliex hu dmir tagħna niddefenduha aktar milli hu dritt. Jiena konvint ukoll li l-istorja ma titbiddilx biż-żmien u trid tingħad, anzi għandha id-dmir nirrakkuntawa kif saret lil ta' warajna għaliex l-istorja tal-bnedmin hi wirt ukoll. Richard Muscat, 10 ta' Marzu 1996.